Ayo. Kati ngute kuri zikuwa. Yo nkore media upon this one. We go mad going. Toga nabona no kusigara ifu jacket. Yoze chikurene. Zebisabete mwana sibitegera. Yo. Nkore media upon this one girl. Taro traffic, taro simani na urechi. Yo, abambarara muri yo. Nubwo nsigaye uko koreka kukomera. Nyoto runkwati. Yes, Nkore Media Production. ZJ. Ya pani. Alone, ya Victoria. Ya Musaga. Wajora kwa subscribing at Rock Command kuretere byakale. Wakatira majira tunamuzaje. Yo doni zentu ejoni yo port bero. Wa camera bere ka ejoni yo port bero. Yitwa twajeho before. So ni Nkore Media. Aza witu no ya tukakura ngoro make. Yes, like Victoria. Sabura mbaka. Ayo ine beyazini ZJ ni ntermoni mutwaro mu Victoria Potebero. Ubwoba budiye musakaina. Ubwoba budiye mayine binka burebaga. Yo. Rasta, ate eno yewaje turaka. Askoko Beach. Yes, mure vitu wa Nkore Media ndinyi kwe. Toro kwa timu mwino. Ine beyazini ZJ kapiro bidi. Yes, ine beyazini ZJ kapiro. Kari Nkore Media mbarara. Spaita. Sabare vitu abadoko mbarara batwe akudabia. Abantu hona hodi. Torogo mantukuretere biryo munsi no kurambara bigenda nito. Cyare Victoria. Yo nijana timu ndiye Musaga. Ndiye Danga na Rwa. Nabandu bona Rasta ya kudamau na tutwara na turambuza mpora. Nabari munachukwa nyo magari. So Muganda waje no ndizi. Shayona ninjira kubana kureta bizo kora Rasta pora Rasta. I want to gather some Pora mganda wafu. Just wanted to agarra to go to kugenda kuda. Sasa kende za speed Rasta.
akatutoke wari kasito tuyambye n'otwarayo wonyongera mwetano nemutwara kabicha akadala nepakinga boti nemugako nemwekuwa foto ezakabi akatuvimbire kwako tofali eriwa wonyongera munge fite sokutwalelwa makubichi nempakinga boti nemugako twagala kutwala koko eriwa nawe tetulina buzibu naye eriwa ani ayina ebizibu bagita floating era bichi yakabi n'abakutureba nkore media ibyo muzakore media ito tukume tubaretere murebe ati kindi tubakoresha abakuzara wa mugende muzara bo byabanyo uriko no kuzara wasara bo byanyu ati kindi agendo wa mama wabo bazara bo kindi tubakoresha nikasho mchana tuyo musite ala site fondilek big brother on the other nobody say anything. We are bad man setting on the other. nayo bija mubere nga mukora butukanga wano. No. Bagarakara. So together, this is like Victoria. Yes, on behalf of Gang Sparks, Beazinize Jena Dunizen Tour. Yo mutajiration orira habiri korwa byo ohuna nguwe nokore biribyo oryaburi kamya samya manko morabyo ngo wawe tinenki gamanyoka yarurabyo sasigwa mjenzi wa okore biribyo iwe mukwate jena za kunura ngakatunda atiristo moretere yokami urizobe gijo yongere onkakarenda lukundo wano muhoyirira munda entandani hura kumarra yo mu kitanda bum musasi bw'abayayi babandi musasi bw'abana babandi chona kuriza YouTube channel yitu Donize Twana Beazinize ndio subscribing yo ndyanyanja nije kuchakaramu Donize na musigomuka nkentuha ebyombi byokane abanza kora amaja mukambira arari yo arari kandi kuni Doni so Doni banza kora amaja oje tumitwije tuchakaremu turumya abayayi Yesaya call me them swagane promoter number 1 promoter aza mungoze bubi Yesaya yo zenade nzengubwa fetuli bayimbi tukwagade bwagazi nzena kwagade fetuli bayimbi just Yesaya call me them swagane promoter number 1 promoter on Western Uganda injano tureba tijya nkore media live kandi twazare Victoria tujye mukato ninjiri netambura ukati kureba nyanja yo nanyuzire kwatace nyanja kigendane aruji kura Miami Beach eyo yemera Miami Beach so one okay ejo niyo bakweta Miami Beach kwenda ku Miami Beach we
Western Uganda. Yo. Kona. Yes, Uganda. Yo. Kenda ku beach. Manyika floating bar. Wanawaita floating island, floating bar. Wait to rasta watu Gambia. Kore media na players in the DM Swaga engineer Duncan ni kwetu ile Kampala. Then finally tugari floating beach, floating bar. Anu ari Victoria yenine twaruga Portbel kurahiwa warebere mpaka twijira kimwe tujaguma twehire yo kuja tukuretere bukimwe cyo kwenda kumanya Ankore media tujye muri Ankore n'ahandi hona buri kimwe cyo kwenda akora ntuzaguma tukuretera ubwo hamwe na Bears in ZJ musaja yatuvuzemo oba nade nsabara tutubuze ko. Yo, me tell them wagwan. My name is Pablo Escobar the bad man. Set up on the yard. Just see me and run. When you see me smoke some weed, just sit for me but kuna kuru. Oyo rasta turese fe ngeni twafuna mutayi witu wenyine okuchiri niko chiri. So omurebi utu Ankore media ogobo burya budiye mayine tinka bureba kwasire kamera ayino bwoba. So today to a floating beach, yeah. So you know floating bar, floating. We are still. DM Swaga. Yes. And you know really mabare experience. Yo kuruga hari kuza. How we. Nare ubwoba wo inepini. Amist Gangui baka brother. Konkakore media we are still on. Ande chintu runtu chitiyanga. Wenu buzimanya ugamba gambire. Wota kubasa kusi. Omuntu nkadiye mutakari bataga mukadiba komuka. Yaza nyanja bwa Ankore media. Timini sinaba na nichetago mu respect ni wo appreciating. Kindly subscribe, kindly share, kindly do whatever you need to do. Kurebeka ngunito watu pushing out supporting eho. Ujeti watu. Tuzakore media turumuntu gumeza muna tuwa hitu ya Kampala eturu finally twaruga Portbel twaka floating. Floating island. Eche tubuza. Lwachi bahita floating island. Mali bahita floating island. They use those only empty bottles. And they are only but the money margin is empty. So they use it as floaters. Babu take one thing and again in Baragay. Sample. So Babu take one. Can't you put it? Yoni tina ni mbasa kwa hiyo. Kati rasta wapinka. Go to race. Zamani amatufu bamita mugume numani. Mugume wasi bota. Ndiaho no gamba chamagara. Nyo hadi ajo. Ira watu buzabuza. Kumbari mugume. Chechi. Nikiria story. Kija chita mugume kuja. Hadi anyowe. Nowe nkakura mapi nkomorax. Tata kama ule. Then after Ririya tureta owa kamera nanisha wirike yirya tudya mugume riba tureta mukuruga Portbel kuja kushikaha a floating island kantu ashanga ngo floating island ekakurwa obucupa bwa rwenzori empty so nico bajetire floating island ati ya ekintu basabaye fine Boris, let's come on here. Kadecheri wewe. Oraba. Ino. Chupa. Mstegera. Oraba jita floating bar. Mstegera. You know and see. They made it like this. You get. These are empty bottles. So
That one. Yeah. Barike. You got me notice. Twagara kano floating. kyekyareeta floating island. Yo Morris, enderezamu katono. Wano kyendiko wano. Kibanda wa kamera bera fisi. Nozolaba wona wano. Waliwo obucupa wansi nga buno. Kutaka waliwo. Yeah. Ati so ahona bakataho obucupa hansi hariyo amizi. Once bari yamazi. Kati bakwata empty bottles, never take a muchi. Yeah. That's why it's able to float on land. Man, my brother, come and explain to this guy. Chobora wajita floating island. That's the manager. Oh, the manager. He's called Morris. How are we? So Morris, we are happy to meet you. Thank you very much. For mom called Beazin ZJ. I come from Barra in Western Uganda. And I work on Nkore Media television. So there in Barra, we wanted to come and visit you. We survey. And next time we come with we come with people, and even people they are watching us. They may come and wish to be here. Part of you wish to enjoy their life here, and we wanted to know how did it come to be floating island. Our friend had told us it came from this empty boat. Yeah. This is a man-made thing. So it was an idea they got an idea from Lake Halbert. Back in the days, fishermen used to use the pirates. They joined the pirates and go for fishing for like a month. So they brought this idea of recycling bottles. This is part of environmental projects. So from this one they have made this thing from here. All the wooden structures you see, it is tied on the mainland. It can drift. That's why I think this rope. This rope. It's the one holding on those eucalyptus. From there. Yes. Okay. Thank you, Morris. Wait. So from the bottle. This is what is holding all over here. 9 tons of plastic bottles. So abarevitu bankore media fayo jaha ali floating island ali Victoria kuruga port beretu arugana mugume owatureta aha. So twashanga ngu edge island ekakurwa obucupa bwa empty bakija batayinga kuruga hari okay. So ekirungi kigataro n'abashuma. So kuba kozero obucupa obu babutambu kutiya basiba so bashobora people are enjoying. Yeah, having fun. We have fun. So our camera is out. How are you? So wano wenyumiridde wava ejo wona waliwo obucupa down pondi yada. Okutunda ki ku byonna magana? Selling what? Both.
musasire kutahada kunka nyoweni nyitwa payers zene kula na Nkore Media TV iri mu Western Uganda twijire kusurveyinga no kurambura and ekirundi kitwaika kuri ogomwa bimugume yatujango hanta hapa muri because we survey tune group y'abana pangwe kurambura na tuwazi kandi tugeza no kujumbura emyanya kugereka abantu kuje bagambe muri rusogo rumyashaka akwantu sinzira mbara mbara yes no ya tugambira ngo you're the owner of here kaija batugambira akantu kacha ka history how this one was so twara root kidya twajichinga na nisho banzo turamusyo igera kuri wa kamera igera kuri so twakushimira floating island. So floating, you can synthetic floating. Tani 10 nizo zakozera moda kozesa omwanya ogwo mukare umwanya gwo kwita mwashara mwakozesa this system of recycling ko kombe kenjo kuri kosa amacupa kukora wetland kozesa amacupa. Okay, this is amazing and really chanshemeza munonga kuja kufika ukanashanga na logic y'umwakozesa eri nundi munonga so kikumaje idea wajeresere ni idea kazitandika 2017 myaka mingi so mazuruko y'ibintu so no gambo runyakore no gambo sagiza kunjere no mukiga witu namugwireho hanuya so nyone nduga ntunga mano bakunzara so nashemerwa munonga ko ati nantakumangora kuno kati kunkika yunkashanga umuntu nkiyo yene kintu cyo innovatingire ukakore kintu kiki kinshemeza munonga kati nyongera mani ko mwana muto kuja ngo nanye nimbasa kudete nahangaho kibe different kati direct cyayongera bahina tinkumanya Nusha Island zinka kuno emyanya keji yo kuchakarira makuba no mwago kuchakarira no kumurira inacyo kiriho abo mwanya ko naka kushana ko pole pole mwanya kwa naka enziye naka yo plant says ni kuchiraba mu cyo cyona ni yetsibira generate sibande kumanero ndamizi. Okay. Tinkumanya etina ndeza kwenda kubuza neti enyanyeje yo kumura muno kuchakarira mukira ya chingwa bwa corona tinkumanya ugumwanya how did it come to be affected mwene gukanyigirira bwa think mukunda ati iri nkeriato eriato itwa fishing tukora fishing so kuguma hono kuguma sabantu nibija kora bija kaba private guests kuja uri open ka officially bija kaba plan virtual bana bakicho kubya so hari uno burara aho umuntu yija kugira ngo buraro shana call captains. Okay, like this one wa camera banzo bereke buraro burya how life becomes enjoyable waika byanya nkiji so umuntu ryo kutakajire kurambara ningo takatambire waika Kampala okija hano hatinga floating beach afro waika Lake Victoria no basaka amwaro gono burashire kujyo tintwara floating beach kose nakanya kari popura bugumwe na basaka no basakuje bumureho ofiteho twavuga nawe mukije bakwita James Nazarwa muri rukunjire ni we cyashemeza muno so diye muswaga so Nkore Media yero kumanereza ekintu cy'ikusinga yuko ecyota kuteka ngukiru so ni tutoba innovative kuko mukira wo twiterera kabaciga twakugira amagezi no so umwami James
nanisha usibura abaye bitu bagambe ntubasa no kongera kubaragira kubanyo no mu rundo rwo kubanza gustepinga kakuna iko nimpura nati nchiteteme bidere koje kumangunyemerira higuru ya mizi akuba mushangu nakabaza kufumuka ngweyo cyakafumuka ganda macupa ga series gabon galbo na komwika kugira ngo nabasha kusinkinga amacupa anyanja shitigamanya kwata nabasha kutamisa abantu kigana nan aza shimura kitanda cy'inyanja kitambura bachukamisa nataka chijira hokari hariyo naka so banzoraze yakachuwa kamera so echo chinte chitwemeriro nchibasa kutambura kuruga kigaruka gakiyenyanga negyato kwa ryo na this is very amazing and interesting so muntu takatambire kwika Kampala takajira floating beach so ine chinte cyo kuverwa munonga aho rafunire maka sente ka make sure ngo watambura gushaka Kampala wakawa floating beach wakare mugume yakuvuga yakureta mugume cyashaka kwenda matika une namba yesu ujo ndishoma odishomera twakweza nyendo ndishome ogumureta abantu kare kamba shomera namba yangu so using which for that case file that case so the number is 0771365799 you may repeat it another time 771365799 when you come on Port Bell just ask for Pablo or Mugume wake up Port Bell buza Mugume buza Pablo so Mr. James nanisha botusibure yakura barukunjiri yakure ona barukunjira abo muka so basonko bona basonko so umwami sonko ni twafuna yo munyarukunjira mutayi wito ndijo bamushana bona abantu barukunjira barumune baba man twanturugare MZDK wabo yanja ombasheki na nabandi bi so finally twagwara Mugume naho no munyarukunjira cyatushemeza munonga so nanisha bo basibure turamuseho mwebale ayayira mwena byana Ankole Media babachira webale muno orunyankole kamwe banchirebe kakishakare we forgot the language hey when did you last go to Western Uganda I passed you passed the route but you don't go there I do like I do you recall very well like in 1880 something I was there about 2 months ago. Okay. Yeah, that's it. Turimo tutambura mpora ntoyongera twashemerwa munonga kushanga tukiri hamwe oine Beyazin na nyine DM Swaga engineer Duncan nabandi binji abitukwijagaruka nabo floating beach kurugeri zoba na norunako rundi badoni zentuwa Asman get ready we shall come here and we enjoy some ride for good 2 days like very hot one because there will be akubaho kurara haru so we shall come. Thanks for your time. We respect everything and we are happy for this one. Really. Thank you so much. Yeah. We are mnongo. Beyazin said engineer DM Swaga engineer Duncan iriza yaye go kwata kamera nawe. Kishane tora areberizo mayone engineer Duncan no wachikwata mushinzi wako. So I story one oreba kuri ndora oyereke yokachi. Ari no to aturi enjoy bakoziso gutuka. Ejo yo kurebe floating beach kabasa kutambura abantu kachukumi plus baba buge muzirwa gatenyanja muri yiguru yejo ya miso ejo nco chafa ekikubaza echafa etakabira hinyemeri ejo yikureba eri abantu akanyita so amizi gisha bakamba kandi kama amizi nukukabi twashangaho nabandi binde bitukuza kureba yose Ankole Media tukikwenda tugambe
Introducing Engineer Duncan, the big engineer in town. Big man, a big team. Yo, spend out. Beazini zedi tenyuka tankara na. So erizandu. Kore media. Edi nkore media team wido bana. Kulaba engineer we amwezi achikwasakanya. Kuni wametamu kuno mwana karugama kwende ita ya kuna boti na ashira mpaka rai. Walai. Kisha kama misi kabisa. This is what they mean by man. Lebe chanyanja. Kasete sikuja mwana raba mayengo. Wewe. Bamba. Eka nyanja chije chikururemu. Nketa mizira yona. So life on waters of Uganda is so easy. Hey. Eriwa. Vegetation eri kutambura. Bajeta vegetation eri kutambura. Yo. Jevane. Yeah. Uda Beazini zedi de team this one day faka. Yo, mtoto takazaka mizi utakumaje. Achukuru mshawa waru. So, umrebi wetu wankore medi watu wakaruka Portbel, waruka Portbel, tutembe tukaruka down nika turaba pera factory ya Hona uturakunda. So, waruka tukaruka Kampala tukambara baba roketi kule twagaruka. Ode umugabo bwetereze. Floating Island. So, ndio niba kweta Floating Island. So yeah, you're floating island. Kaisa no ngaruwe wati. Bado walikiria floating vegetation. Itambura. Evuderi. Genda kata wade. So eji island eji ne tambure je floating vegetation ne kutambura egita haituru mun turaba eje egita. Bamba kingiwa. Egenda bakinga. Bamba kingere mabeti. This is it. Wait, buy your muscle. Saita wanono bajitala one love yokumazi. Wali mukusindika chinde side zero ate chikiremo kujam parking ya fe. Saita wisitula side zero. Tosa kola chi. Saita onga ali mukusindika ndeze ne wisitula bali mukisindika chikeri wa. Okay. Bajita chitegende. Floating eno je baita floating vegetation. Nawe akakusindika ko. Apaiza kugenda mu. Yo, to get floating vegetation now.
ebile byafayo akore media ekiwano kimanya nini ekine kisharo ganika shayani ekikokoko kikija kikatamu Dada bakuita wali n'ekisharo kitambura kisa amato kigarukeyo kigenda kitazo mu parking yabo ekinanta kutumanya nikitambura iguru ya mizi yongera kugaruka Portbel ekisharo ekitwarwaho kikitambura linga floating vegetation nerugo omwanya ezo mugundi eshaha yayigira kumwe so bantu bagezaho kudipushinga ngo igaruka yabere linga itahirira parking yagamata nk'eryatonkerere kitambura bagaruka Portbel wano reba wano wijukaje edoniye nemere yibari muri gombe kabacayina kaburiro so aho nayo bakurira kago erikuza yari ya Mwanza edoni kago ya Mwanza akananga kabo magufura sigira akaza kakora ya so twagaruka ha Portbel ubu no mushenyo gwo munyanja we ikuma kubaguya so murego witu wankore media twashemera ubu kutambura ni wanyanja ya Victoria ya Beyazini DM Soga indina ndaka nibo bari kutushabira tukaruga ubwo budiem yayine kabureba yes kuri setemwe ya karapa kari kakajya katake biti kagaranga natakuza onko ubwato kirasi kiriya kandi bagaruka Portbel mwe bari kuwashinga abantu bitu mwena mwe bari kutureba ayo kati nkete kuri zikuwa saka soza jati Yesu bana kampezini kiasi kwenda yo nkore media upon this one we go mad going yes it is still Beyazini ZDJ straight out from Kampala back to Mbarara. Yes turimo tugaruka Kampala turimo tushore kibuga muraja meri kubera waho mwaze aho shore kibuga tugaruka Kampala ine Beyazini ZDJ. Yes wo muri bitu wankore media bale kubano tukuratira omuri buri kimwe cyone cyo gukora kandi tukusima abo kutukunda tutohire yo kubaletera obuherezo bw'Imana. Yes turimo tuvuga Kampala tusohora ekibuga so tugaruka Mbarara so koresha Uganda bakiri Uganda yes we bari kumutukura tize konga tujire Kampala tujire twakwatira content nyingi munonga kandi tuzagaruka tugaruke kufunira waka turuho kufunira waka this is how it is. Yes umuyobozi wankore media we bari kukuratira so it is Albert Cook Road garuka Mbarara Rodwari umurebi witu wankore media tugaruka Mbarara tinze tuvuga cya Kampala turimo turugamije batambura ombas akebasize konka
kumukadero kukosa ikintu cyona nimuza kubona mu kifuna buterewe kandi tuza kugayo tuyongere kubahereza kurungi gutora kore all the share these videos yeah motoka nyingi nezitaho mu kibuga kandi n'eshaha ziri mu gwira nane ndeba shaha yanje n'eshaha imwe n'edakiika 31 motoka nezitaho mu kibuga konka nyingi neze kushohora so nebeya zindi zedi muhereza wawe utaferwa programu yawe tuzakuretera ibakwita umwerato utebwa kureba omuzano gwitu ogwembera yensi ogutora omuntu tukuhereza mu episodes Albert Cook Road niyo turuhwejesha